Pozdrav ljudi, dobrodošli u moj novi video. Danas ćemo snimati 4 stvari koje niste primijetili u Clash-Royale u novom updateu da ove drugi dio. I za početak pozdravljam Doroteu Leović, Enu Sarajlić, Zig Mikulića, Davida Kmet i Ana Mikulića. Ako vi želite pozdrav, ostavite like na videu, pretplatite se na moj kanal i napišite nešto u komentarima, no morate se javiti da ja znam da ste vi to sve napravili i da vas mogu pozdraviti. A sada krenimo na video. Može pronaći logo Ravel Starsa u onoj Valerinovoj areni. Vidite, to je ta zvijezdica kao. I to je neka nova Supercellova igrica, no ne znam što ima veze s Clash Royale. Sljedeća stvar je da se u challenge-ima, kada se borite, žice isto u Valeri areni postanu bijele i svijetle. Pa kao što možete vidjeti, da. Da, sljedeća stvar je da princeze imaju plavu krunu. Pa da, ovo ste sigurno već primijetili, da imaju princeze plavu krunu, a ne više onako zlatnu žutu, kako već. I sljedeća i posljedna stvar u ovom videu je upgradeovanje kartica. Neko davno je to bilo sivo, no onda je to postalo crveno, a to je bilo sivo ili crveno kada nismo imali dovoljno golda da upgradeujemo neku karticu na veći level. Sada u ovom novom updateu i kada nemamo dovoljno golda i kada imamo dovoljno golda isto je, i to mene često zna zbuniti jer on nekad imam novaca, imam golda i krenem kupiti i na kraju shvatim da nemam dovoljno golda. I ljudi, to je bilo to za ovaj video, nadam se da vam se svidio. Molim vas, ostavite like, pretplatite se na moj kanal i pozdrav!